Bugün o'qiydigan hikoyamiz momam aytgan hikoyalarninki 9-chi qismi Qaynar cho'gin. Bu kitobda faqat birla hikoya bor ekan. Buningda yana dehqon so'zlandi ekan. Bu yerda bir dehqon qiz bilan bir dehqon yigit so'zlanibdi. Bu dehqon qizning ismi Mayizxon ekan. Anandan keyin yana bir dehqon yigitning ismi Qurbonjon ekan. Bu ikkalan bir-birini bak yaxshi ko'rdi ekan. Mayizxon bo'lsa ham ishchan, ham aqlliq, sumbul sochlari bor, ko'zlari buloqdek, qoshlari o'voqdek, og'izlari o'ymoqdek, bakmi chiroyli ekan. Qurbonjon bo'lsa, u nihoyat ishchan, nihoyat qamlashgan, bo'ylari egiz, ko'zlari yo'g'on, qo'l bilaklari nihoyatmi kuchlik, nihoyatmi qobil kelgan bir yigit ekan. U o'zininki kuchiga tayanib, nihoyat jafoliq ishlaydi ekan. Lekin bir kuni u ishlayotgan boydan o'zining ishlaydigan haqqini so'rabdi, maoshini so'rabdi. Shuning bilan u boy debdi-da, sen tuzuk ishlamiding, sana beradigan pulim yo'q debdi. Deb bu qurbonni bo'zak etib pulni bergilunmabdi. Bu bir ochko'z boy ekan. Qurbonga nurg'un narsalarni debdi. Sen mani qilmading, ani qilmading debdi. Shun qurbon bo'ldilar bu ochko'z boy bilan deyishgandan bu yerdan ketib boshqa yerlarga berib jiq pullarni deb kelay debdi-da, boshqa yerga ketibdi. Shuning bilan u xo'rjiniga 2 nonni ilib yo'lga chiqibdi. U mengibdi. Mengan siri yeribdi. Qo'sqimi ichibdi. U bir daraxt tuviga berib, o'tirib yiliqinonni bir yavalay deb bir daraxt tuviga kelsa, bir buvay nihoyat bechora holda u daraxt tuvida sulg'un o'ttirgan. Buni ko'rgan qurbon buvayga bakmi chaqiribdi. Buvay, bu yerda nima ish o'tirsiz debdi-ki. Buvay debdi, balam, qo'sqim bak ichib ketdi. Ishlay desam, mag'dirim yo'q, qerib ketdim debdi. Qurbonning ko'ngli bak yerim bo'lib, o'zi yeydigan nonni birini beribdi. Buvay qo'sqi bak ichib ketgachga, u nonni pak yutibdi. Buvay, balam, yana bir non bormi? Mening qo'sqim bakqa to'ymadi, bak och qoldim debdi. Qurbonning qo'sqi shunchalik och bo'lsa-mu, yanala bu buvayning bir qiyri mazlum ekanligini bilib, bu buvayga yana bir ninini beribdi. Shuning bilan bu buvay 2 nonni yeb bo'pti. Qo'sqim xeyli to'yib chiroylar xeyli qizdirib jon kiribdi. Bu buvay qurbonga debdi, "Ay balam, bu cho'ginga ko'ldan suv akab bera, kelim bakmi qurib ketdi" debdi. Qurbonning galcha ham usab, ham qo'saqlari shunchalik ichib ketgan bo'lsa-mu, lekin bu buvayga ish chog'irib bo'ladi debdi. Lekin menish oldida buvay debdi-da. Bu cho'gunda qaynar cho'ginim desang, sana ehtiyojli narsalar chiqadi. Lekin ehtiyojing tushmaganda, hojiting tushmaganda hargiz dema debdi. Bo'ldi debdi qurbon. Lekin u yo'lda ketib qo'sqi shunchalik ostimi, lekin buvayning omonati bo'lg'achqa bu cho'gindan hargiz qaynar cho'gin deb hech nima so'ramabdi. Shuning u cho'ginga liq sut akilib buvay bayaga kepdi. Qarasa, buvay yo'q. U atrof qarabdi. Buva, qanisiz deb qarabdi. Hech kim atrofida buvay yo'q. Ha, debdi-da qurbon. Aslida u bir Xizr buvay ekan-da, deb xo'sh bo'lib ketibdi. O'zining qo'sqining haqiqatan ichib ketganligini esiga oldi-da, o'ltirib, "Qaynar cho'gin, menga bir non ber" debdi-ki. Qaynar cho'ginning ichidan bir non, nihoyat issiq choy chiqibdi. Shuning bilan qurbon o'tirib, bu issiq choy bilan bu o'xshagan qiziq to'nidan chiqqan nonni mazza qilib toza yeyapti.
Шуның белән Курбанның тазы җеник күч-куәт булды бәденегә. Шуң Курбан бу эштән бәк хушал булып, дәрхал өзенең йезгә карап, өзенең өйгә карап кайтып меңипты ва кетмәпты. Şonlar öýe kelgenden keyin onun apylary, ata-analary, fukullary bäk hoş bolup gitipdi. Oy balam ýenip geldiňmi, seni görüp bäk hoş boldyk. Bolsa ýenimizde türä balam, hergiz jirak ketmegen, seni bäk sygynyp gidedikenmiz depdi. Inisi bolsa, "Aka, seni bäk sygindim. Sen bolmasaň pakat bolmaýdyken. Sen ýenimizde türä, apam bäk şykly diýjimi, dadam bäk köňli ýerim boldy, sen ýok" depdi. Şoňlan öýükler naýdym hoşal bolupdy. Kurban bolsa, qaynaç ögünden azrak yemeklik, dihan ketmen sorapdy. Şoňla qaynaç ögünüm azrak yemeklik, ketmenlerni çykyryp beripdi. O öýdükilerini bäk hoş gylyp ötüpdi. O öýdükiler kembagal bolgaçka, ularga bunak esil yemekliklerini asal kömükli şunda uzun ýyllar bolupdyken. Ular mez qilib bu oxşuğan, samsa, kavap, mantı pololarını taze yep, taze ozurunupdu. Kurban bolsa o ketminni ilip, idizda taze yaxşı işlepdi. Bunun bilen Maysxanmı kelip, o bu Kurbanğa yardamlaşıpdı. Şunda qilib, bular japalyk işlep, Andiken Kurban pul tepipdi. Şuning bilan heliqi zerek, aqlliq, chiroyli qiz bilan bu qamlashgan yigit to'y qilibdi. Bular bir-birini bakmi yaxshi ko'rdikan, ha? Qaranglar, nima degan qamlashgan. Buni anglagan heliq ochko'z boy ko'ngliga yomon niyatni pukib, Qurbanning uyiga minibdi. Gup desib. Şonla o Qurbanning uyiga kelibdi. "Hey Qurban, sen tehi maňa şunçalyk qazdar turib, anlasam sende bir sehirlik çeýnek barken, şu qazdyryňny beriş üçin şu çeýnekni maňa ber" depdi. Qurban bolsa, bu boýbaçynyň hamon bu çeýnekni ilip aldygyny oýlapdy-da. Uni bir atqa, anandikin dehqançylyk saymanlaryga almaşdyrışny depdi. O açgöz boy bolsa, buyan oýlanyp, ahiri maqul bopdy-da, lekin mundaq depdi. "Boludy, lekin sen o çeýnekniň karamatyny muş halk alamynyň aldyda bir köstüp goýa" depdi. Qurban andikin qayna çögünüm qayna, muşu jamaatga äň isil nazimetlerden bir çykyryp bergin depdiken. Qayna çögünümden her xil esil yemeklikler çıkışıp başlapdı. Onundan abiya degendik samsa, manta, polo, kavapdan başka yana her xil tatlı kempüt, şokolad, marujna degende tavus, qoğun, enjürde. Nemi yaxşı görsə şu çıkıpdı. Hem adamlar naaydım ozurunub bundan alaş-dolaş bulab yepdi. Bunu kögen açgöz bay işinipdi de maqul buldu dep, Qurbanğa bir şunda chiroyli at, andiken onunğa ketmen, kaka, polta, əglək degендek dehqançılıq saymanlaryny beripdi, ikisi teyişipdi qaynaç ögünüm bilen. Şoňlan bu açgöz bay qaynaç ögünümni öýge opurupdy da, ikisini mehkem taqapdy. Taqap şu depdi da, "Qayna, çögün, qayna. Altın gümüş bilen meni besiwet. Maş üýemniň hemmeri altın gümüş bilen tulap kelsin" depdike. Qaynaç çögünden aş munek altınlar çykyp, bu boynyň beşiği dong tegip, hemme altınlar bilen, gümüşler bilen bu boyny kümüp ötürüp goýupdy. Şuning bilen bu boy açgözligiden özüniň jiniga zamyn bopdy. Şuning bilen hele qaynaç ögün bolsa, yanına Qurbannyň bopdy. Qurban bilen Maysxan naýdymy bäxtlik, baýaşat yaşapdy, tijaman yaşapdy.